penerbe. Da hudeze historien memes giz Michelet o de skrivet Andrei. Hag ni oa plougerne da ponse oam ket paganiz, plougerne oa ket pagan, peogwir ni diaouan pagan oa ket en enor be a pagan, a c'hontrol. Se tu oa bihan kenan, bro bagan oa kemet e loden da hagerlouan an naoud, e tamik gusenit, tamik ploneour. Me bremañ dreme eo en enor de ha pagan, an noldu deus ron be a pagan. Kejaman c'huz o paganiz e santeg a tout, non? Hein? Il a plouket, ya. Ya, mais toare seul bellor, seul vrasor. Menezare ma tout bro leon kejaman ba pagan, hein? Ya. Hag da hudeze eus be kredet an dud, skriva Andrei lavaret e vere c'hwezet tan, pa veze gwall amzer, a bagou o tan, en danger, hag e kavet deo, e veze io porzh hag e tuen tostor, hag e ten da deri da reier, hag e da hude e just kemeret an trao. Ne ket leirez, me kemeret ardiz. Ha pa oa bet lavaret a job salou, change peus ar job salou a louarnei, e kerlouarnei. Ça ferait presque taire, mais brut fall, vous savez, va regain. Sans c'est et la qui a bagou d'avant da pincer, a vraiment un maro à boe pamplos, à que je stau que menal. C'est une émé des touches en anaun, quoi. Ya. À que voilà, varet. Mais monsieur Salou, alors vous faites vous ramassez les épaves, vous provoquez les naufrages. Non, nous faisons simplement du nettoyage de plage. Voilà. À Dahoudé, il y avait la quête censée de l'éterne d'Arkerniel Arzaout. Hag change meuse il y avait hein? Mais endro il y avait des films gat Talassa ou deux de film et à Blamour Jean Fayer, vous avez écrit Le renard des grèves. Hag e no ranket e ober endro e leor par gur e no skrivet tro fall der ben maouez job salou. Ja, pa mo pa de job salou a dimezet var an divezadou kad e vaouez a havrest. Hag e toare pe don ton e merz da haneli zi gad e zaiven zea e la var c'hwi, no? Ket ar zai. Zea. E io a deud unan gad er martan la un strinket er potat koltar da zai, da zea. Ja. Hag in no ranket ober in dro a pes divalo no skrivet Jean Fayer. Hag talasa oa deud neue hag o do a c'hant da houzout daous hag viche gelet e gurionez lakaat e lettern d'ar karniel ar zaout, met da poese eo ket kalz ken a gerniel d'ar zaout, pe oa an deud, hag ar c'hamara deo mestra eo e landet o chom ganet e plougerne eo René Chever, et trez eus klet arno, hag e vez aliez e gad e gezek ai. Kezek, hag enez a saout ka kerniel. C'est une agred en tolessa la ketan en lettern giz me ve kentor ez arez. Hag ar viur, uma dourte, c'est une lavaret, non, el kebea, mais mo lavaret, mais ma tre ma vije desket esvian, ar viur, da nouner petama da, et j'ai desket ie, et j'ai ve gwez d'ober ie, quoi. Mais bon, kasket on a ober change meus, hag da gabon, hag unan a beptu, ya. C'est une andreizo historio, mais bon. En deux des chaînes kedea da fusta da zispina c'hoat d'ober tan, ken neud al a goad oa déjà. Mais bon, andreizo be greden hag bon. Vraiment dut hag afteo guir hag e klevet unan memes unan diamant a valar da poense. Ya, va mamma lavare ze hag a vior hag a l'éternel. Bon, kaochou. Ya. Alors, da houdeze. Alors, Dick,